Hello guys, abakunzi ba CNTR Kongosha, turabaramukije tubirijeho uyu munsi wa none tubajije uko mwiriwe, abi aho bwije aho bukeye nanone ni mwaramutse, twongeye kubasuhuza ndetse tubararikira n'ibiganiro byacu by'aya masaha, tubasuye bwije cyangwa se tubagereye muri studio bwije, ariko twagira ngo tucire incamake abakunzi ba football tubibutse kuko hano muri Kenya hari gutegurwa cyane izaba ku cyumweru nibwo izotangira kuwa gatandatu, ku cyumweru hazakina nako izotangira ku cyumweru itariki 3 z'ukwezi kwa munani, no kuvuga ngo hazakina Kenya na Congo nizo zizohura ku cyumweru. Waba warakatishije tike yawe uzoja kureba uwo mupira? Jewe narakatishije, tuzohurire Kasarani muri stade. Ndetse ubu ngubu amatike yahagaze kuko yuzuye, stade zijamwe ibihumbi 60, nabonye aho twakatishirije amatike yaruzuye. Tukaba tubararitse, ariko birashoboka muzi ibyano muri Kenya, muzi ko bazabemera utuntu two kunyura ku ruhande, wagiye ntiwagarukira hanze babonye amafaranga wo kwinjira kandi ukareba umupira. Rero abakunzi ba football, abakunzi b'umupira w'amaguru, twababwiye ko tuzoza tubagerera ku ntego zose, tuzatubagerera ku football n'ibindi bitandukanye n'amakuru yo hirya no hino. Twagira ngo tubararikire kuzitabira iryo rushanwa, ni ku cyumweru Congo na Kenya zizokina, tuzoje kureba umupira, tuzoje gufana Congo. Congo ni igihugu cyacu, cyoramuka kikagira ibindi bibazo bindi dupfa n'abandi bakongomani, bitewe n'abanyepolitike ibyo wenda badushiramwo, ariko nanone igihugu cyacu ni Congo, nitutagifana uzofana ikihe gihugu? Njewe nzafana Congo, ahubwo kera nakoresheje n'idarapo y'igihugu, nzagenda nifubitse. Tuzoje gufana igihugu cyacu, titukaje gufana bari ngo tugende tuvuga ngo nabazarendo, ngo tugiye kureba abazarendo. Amahirwe menshi bayimye ubwoko bwacu bw'abanyamurenga, ariko hari igihe bizakunda tugomba kubafana nk'igihugu cyacu cyatubyaye, nubwo cyo bakirimo ibindi bibazo n'ibindi tutavuze, ariko ibyo nibyo abanyepolitike, twe tuzoje kwifanira umupira w'amaguru. Andi makuru rero, twabagereye muri studio za K24. K24 ni kuvuga ngo ni televiziyo y'igihugu hano mu gihugu cya Kenya, ni imwe muri televiziyo ikorana na Kameme TV. Ni ukuvuga ngo twagezeyo tuba nk'abababwiraho ibijanye n'umupira, ariko kuriya iwanyu ni iwanyu. Bagize ngo bambaza ngo urabona gute umukino uzahuza Congo na Kenya? Nambabarira namubabwira ngo Congo ibitego 4, Kenya 1, tuzabatsinda 4-1. Ni ukuvuga ngo ugomba kwiyaminiya ugashigikira igihugu cyawe, ukagira amahirwe nubwo twaba turi hano iwabo turabashitse. Baraducumbikiye ariko ejo tuzotaha. Ni ukuvuga ngo baraducumbikiye ariko twibagiwe kuko iwacu ari muri Congo. Rero ubwo bacu bakongomani bazoza gukina hano, nta mpamvu yo gufana ngo nuko baduhaye icumbi. Tuzofana igihugu cyacu, abavandimwe bacu cyangwa se abaturanyi bacu mu gihugu, abakongomani bagenzi bacu. Rero ndaza kubahereza aka video, turi muri K24 muri studio zaho, ndaje mu karebe mwemere kuko twagezeyo, ndetse twasezeranye kuko nyuma ya match tuzoza gutanga result, tuzaza kuganira, tuzaza gukora analyse yuko twabonye umukino uko uzaba wagenze. Rero mudutegereze, twarabwiye ngo tuzoza tubagerera kure, ni mudutuma kubera mwebwe tuzogera kure. Rero nimukurikirana ku video murebe. Lakini unajua nitaunga kauli kama vile wenzetu wamesema, mpira unalipa, lakini sana sana tunacheza, lakini tumezoea kuona watu wa juu ndio wanalipa. Pengine hata tuko na mashida, unaona ukienda kucheza umeacha familia, ni vigumu kutunza familia na halafu uende ukikosa uwanja, hiyo ni shida, mnakuwa na shida na team manager. Sasa hiyo ndio mashida tuko nazo, ndio mambo kama na hiyo. Haya, naam, asante sana Abula. Kama ulivyosikia ni kauli tu za baadhi ya wachezaji ama washikadau katika sekta. Murambonye kuri K24 TV, n'ubwo nimwe muri televiziyo hano mu gihugu ikorana na Kameme TV. Twahuye nabo none kuko bari bandarise ngo tuze tubabwire hejuru yuko tubona umukino wa Congo na Kenya. Ariko rero turaba abaswahili bazavuga ngo mutatuwi arazi, ni ukuvuga ngo muratubabariraho, hagaragaye gatoya cyangwa se hagaragaye gace ku mpamvu z'uko ari televiziyo y'abandi y'igihugu, byari live kuri TV. Ni ukuvuga ngo byari live, abantu bose babireba, abene gihugu bose babireba kuri TV yabo. Ntabwo byari gushoboka ngo tubishire kuri CNTR, twabibasabye batubwira ko bitokunda kubera umutekano wa TV yabo,
ntabwo byari gukunda. Rero ubutaha twumvikanye nabo ko tuzokorera kuri CNTR Kongosha turi kumwe n'abanyamakuru ba K24 ndetse na Kameme TV. Nyuma yabo muzatubonana n'aba Citizen, imwe muri televiziyo ikunzwe cyane yamamaye hano mu gihugu, ikunze gukurikiranwa cyane. Abakunzi ba football tuzabagerera aho mushaka, twarababwiye ngo mukomeze mudukurikire gusa munadutume aho mushaka kugera, tuzahagera. Nitumara kuhagera rero tuzoba dutekereza kuri Kongosha iwacu. Muratubabarira kubera ku mpamvu z'ako ka video twagafasha ari gatoya kubera ko bitemewe, nko murabona kuko twari kuri televiziyo, ntabwo zari gukunda kuko tugashira live kuri CNTR nabo ngo bagashire live kuri K24 na makosa, ntabwo twebwe bahitaga bagakuraho kubw'impamvu za televiziyo yabo. Ariko rero tubabwire kuko ubutaha nukuvuga ngo abakuru baciye umugani baravuga ngo intangiro y'uruhara na amasoso. Nukuvuga ngo natwe ahangaha turi mu masoso, tuzogera mu ruhara, tuzogera muri Kongosha hamwe nawe hamwe nanje. Murakoze cyane. Ubutaha muzatubona kuri K24 ndetse ku cyumweru tuzaba turi muri Stade Kasarani aho tuzoja gufana igihugu cyacu cya Kongo. Kandi murabizi ko bari abagabo bananirwa ibindi ari ku mupira, keretse baba baragiye ku ntambara. Ariko abakinyi ba Kongo, Maroc nibyo bihugu bibiri biza bihabwa amahirwe muri cyane bishobora kuzegukana kino gikombe. Haramuke hari izindi mbogamizi gusa bibera mu gihugu cyacu, kubura ubushobozi mu moyen de transport, ibiki twagiye tuzumva abakinyi baba biritaka cyane. Ibyo nibyo bizotubuza gusa amahirwe, ariko ibindi ku mupira w'amaguru bashize akabumbu hasi, abazarendo barakomeye. Bigeze kwitwara cyane mu Rwanda, mwabonye ibyabaye, baravuze gusa ngo ikintu bashimyeyo ngo ni isuku, ngo nayo ibindi by'umupira byo ngo barabarusha umupira, ubwo bari begukanye igikombe 2015. Rero inshuti bavandimwe, murakoze. Abatarakora subscribe, abafana ba football mugerageze mukore subscribe kugira ngo timugacikwe n'inkino zose n'andi makuru y'Iburaya, ndetse kuko dukunze kuyabagezaho tuzarushirizaho kuyabagezaho noneho twahereye muri Afrika yacu. Kandi Afrika turashoboye, Afrika haguruka, Afrika twagize ubumwe twese. Iyi cyane nayo izazamuka tugeze igihe tutazoza twifuza imikino y'Iburaya. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Kara ku video nari mbasangije kugira ngo mubone kuko biri seriye kandi tuzogera kure tubiheshejwe n'imbaraga zanyu na subscribe zanyu ndetse na comment zanyu. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Turabakunda, amahoro y'Imana aganze.